ukuthi lo muntu osekucelwe kangaka ethi iBhayibheli akamkhumbulanga phambi kukaFaro njalo wanjalo isuke yababhlungu inhliziyo yami kodwa ngiyacela ukuyenza ngendlela engakazi ngayenza ngayo ngiyamsola namhlanje uJoseph ngiyamsola uJoseph ufakwe esinye isandla la akhona noma ubekwe esinye isandla la kakhona kodwa usefuna ukukhishwa yesinye isandla kanti kuyosiza ukuthi sifune sona lesisandla esisifakile ukuthi sikhishwe isona futhi usefuna umusa wesandla esingamfakanga kodwa sikhona umusa wesandla esimfakile ngifuna ukusho njalo nje ngihlale phansi ngoba uJoseph uthi kumphathi zitsha ungenzela umusa lento yasinikeza isithombe sokuthi nomuntu unawo umusa nomuntu unawo umusa ungawudelela umusa womuntu nomusa unawo umuntu unawo kodwa noNkulunkulu naye unawo umusa angiyeye ngoba ibisikacisiwe ukuthi ngigodole kakhulu ngifika kodwa inhlungu yami isekuthenini ke uJoseph ungene eqala etilongweni kwathi laba babili bangena ngasemuva ngoba kwasekushiwo into angizazi igebeke indala uma zikhona igebeke indala la zizo understand lento uthe olphiniti longo wathi kuJoseph bagcine laba Jesus when we supposed to dala uJoseph ekenza ngalento uyena kuthiwe akagcine laba kodwa nginayo into ethi umehlukano omncanyana phakathi kombhaki wezinkwa nomphathi wewayini kule yandawo akekho umuntu owayebaluleke njengomphathi wayini kule yandawo yize noma kwakungumsebenzi owawudelelekile kodwa ayikho umsebenzi owawubalekile njengaloya because njani wayini mazoya enkosini la liqala kumphathi zitsha alitest ukuthi likulungele yini awukho yini upoison ngoba ushithi kwaku-right ukuthi lo angafa lo kusinda inkosi so ngamanye amazwi wayeqala aphuze lo so kuyavela ukuthi wayephuza naye endebeni yenkosi noma ebukeka emncane ngoba bakhona abantu abanjalo sibabukela abancane kanti baphuza endebana yodwa nenkosi okay ngiyacela ukuyikhambisa le kwesinye isikhathi angisho ngoba vela ngigebhele ukuba mfundisi kwesinye isikhathi abantu bonke baphuza endebana yodwa nenkosi ababi ngala kodwa baba ngala angeke bazongishilo kuyenzeka abantu abathesti wayini bangabi ngala bangabo Mr. and so bangabo lesizwe kodwa kube nobody kanti bona before kuye enkosini kuqala bona ngoba kukhona abantu abakwazi ukulehlisa izulu abanye balisebenzisa mhlazane laba balisebenzisayo bedelela abalehlisayo liyawuthula izulu nina niyahlupha nina ngoba ninama gift noma nazi ukuthi ngoba ninama gift nina nehlisa izulu